Thikoni ni hituku Governor Jackson Madago marina murunawe Alex Togoz ni matongoririe mururungano university-ini ya Moi makiregana na riendekithia ria minister wa githomo ria kwamura Professor Ayira tari vice chancellor wa ihinda university-ini ino makiuga giturwa giki kibatie kuheo mundu wa ruriri rwa Kalenjin. Akinyururia giko giki mukaririgiti wa kamiti ya githomo bunge-ini augete ni undu wa thoni atongoria makionania ciiko cia ukabira king'ang'a-ini. University yagirwo ni gukorwo thukuru iria iguru muno thiini wa bururi ni ya kibururi ona ya kimabũrũri, na koguo no nyende kuria atongoria aria marenda kurehe uhoro wa ukabira thiini wa university ni maraingiria uteti thiini wa githomo, na uteti ungiingira thiini wa githomo ona bururi uyu ni ukuinaina. Sabina augite kanjo ya university ino ifatie fujwo kuona niyo yarutire uhoro wigie riendekithia riri kuri atongoria agicigo giki. Hindi ria mundu ahituka kana hindi ria mundu agirire gukorwo aheo kanya aikorwo ni mundu mwagiriru, mundu cagiruka ateithie ciana citu kumonira magikorwo magithomithio na kuruta wira na industries kumenya maracaria andu mahana ate niguo andu acio meko training. Athiete na mbere kuuga university cia muingi ni ifatie icenjio maritwa niguo ndurire iria citanitio na university ici citige kuona tari ciao. Mutongoria wa ngwataniro ya Amani Musalia Mudavadi onake niamenereirie giko giki akiuga ni kihoto kia mundu o wothe kuruta wira kundu o guothe bururi-ini uyu. Sisi tuheshimiane. Tunataka hata vile tuliona kwa magazeti, kwa vyombo vya habari wakisema kwamba Professor Ayiro asipate kazi kule Eldoret. Tunasema msimamo kama huo si msimamo wa kikatiba. No ona kuhana uguo atongoria kuma gicigo giki ni merumite keni na murugamo wao makiuga matiretigira. Ni wapi taifa la Kenya nzima ambayo makabila yote inaishi isipokuwa North Rift na kaunti ya Uasin Gishu? Kwani tukiwa wakarimu tumekuwa wapumbavu? Alafu tukisema kitu mnaanza kubadilisha na kusema ukabila. Kwendeni huko. Mimi nawaambia nasi banduki hapo hapo. Tunataka tueleze Matiang'i atoke wazi na aeleza wa Kenya, sisi kama viongozi wa Uasin Gishu na bonde la Ufa tukiongozwa na gavana wetu hatuna makosa yoyote. Hiyo ilikuwa haki yetu na hiyo appointment apeane mara moja, atuombi. Atongoria aya mathiete na mbere kwaria urere minister wa ugitiri wa thiini Joseph Nkaiseri amarutire mukana wa guthitangirwo na gutuhukwo miario ya rumena. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.